You need the power of the Holy Spirit. There are three kinds of people in terms of how we receive the things of the Spirit. The natural man. The natural man does not accept the things of the Spirit. It talks about unborn believer. There is what we call in the Bible a spiritual man. The spiritual man or tangata lea wa faolainga makua faalenganga. Malona tolu is called in the Bible the carnal man or babe in Christ, a babes in Jesus Christ. Or kibisiano le wa faolainga ay malosil kingo. Wow. Along vlei. Ele fe kalmo mo konito tolu foi pe kasilifa. Na merkala Paulo. Ngai ke fale kingo. Ngai kawam feva inga misa mo. Fe maisho Paulo fe maisho sa Apolo fe vaenga. E osi ya Paulo osi ya sa ya osi ya pequeno e osi ya Paulo. Na merkala malo o Paulo. Ele se fale kingo le benga. When there are divisions, fightings in the church. Olai muinga fa longo masos ke visiano la ke lo wa fa ola inga ale ye ke le ga me fa pelo olanga ale wa le ba ga fa ola inga o isi ka ilima ka yong ka usanga a fa pele kupol me ga ya oe malo sir fa le kingo a fa fa o manatu e sa wa le flesh e ka mai nga o nga ke pepea amen e ke re ya lue sa ba me ka maki o le me fa ngata fa fongo mai o le wa kai and we fa lumas ka mai ki la o kalmo o mai mo ku fa le nga ngai fo. Halong maleng oleh, oleh ave os spiritual leader. O manatu e fai, o au kala e fai, mau kongu e os wale flesh. E fa ale nganga kangaka, e fa longo umai le mema le nganga. Au shau mbea, nga fa fale malo korua. La sa lo le mele kala ngomol fefia. La sa lo le mele, besa kwa. Ya ula pole la fa palme, la fa palme. Sa lo fa pai e ka apesi ka komenti amen. La yo ngosai. O ke siango fa le kingo. E ke faola inga ai fale kingo al ke lo me ke fa o ke ro tanga ta ia la mai ele mas tanga ta fa penga fa ka fa lo lesko inga la skala prada la skala vi ia le te lo ai ta to i pe ko lu ale ko amen wa ka nga ro se me mo me yo susu wa ka nga me ya ngo amen. Si kama mea palo va, si kama mea ekeva osor ka vale fa ipa. Fius vai fa vala au ya oi. Dai la sui foi feta la yo le tu le ainga. Sui feta la. Ngau le upu.